ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî wene. Di xeleka xwe ya îro de mijarekî pir xweş, pir dewlemend, her wiha pir cuda mêv wer bidin parvekirin. Diriya bernameya me de baltêk şandin li ser çanda xelkê me ermen. Miletê me ermen çandekî çawa ye, di nava çandekî çawa de jiyan dikin. Taybet ku pê dizanin xelkê me ermen di nava gelekê sala de rastî geleke komkujî û pijaftinê hatine. Pêra pêra nikarîbûn çanda xwe bi rêbazên cuda ji bona tevahiya milletan û ser asta cîhanê jî her û her wê nîşan bide. Diriya xeleka xwe de îro diriya stranan wê were nîşandan, diriya şanoyan de were nîşandan, diriya govend û dîlanan de wê were nîşandan, her wiha diriya şanoya û mesreh de wê were nîşandan. Bernameya xwe bi naskirina mêvanê xwe ji wir din naskirin stranan bi zimanê yê ermenî. Her wiha stranekî xwe soranî jî heye wê ji mer bidin parvekirin. Lê wekî destpêka mêvanê xwe ji wir bidin naskirin. Mêvana me destpêkê Nosîn Qesebiyan endama Meclisa Ermenan ji bo te dibêjim Rojbaş. Rojbaş. Her wiha mêvana me duyemîn jî Şoxêr Gerebêt endama mala çanda Ermenî ji bo te jî dibêjim Rojbaş. Mêvanê me sêyemîn jî Garo Dîkran endamê mala çandê ya Ermenî ji bo te jî dibêjim Rojbaş. Mêvana me çaremîn jî Şînda Zozanî endama mala çanda Ermenî ji bo te jî dibêjim Rojbaş. Rojbaş. Hûn destpêkê çawan e başin? Gelekî spas dikin. Nosîn kam destpêkê ji we dest pê bikin. Wekî destpêk bi vê roja han, rojekî xweş e, sibehekî xweş e, diriya wê de me xelekek çêkiriye, bernameyek bêtir balê dikişîne ser çanda we, folklora we. Hebûna gelê me ermen ku diriya çand û folklor û stranê xwe de her û her nameyên cûr be cûr dide. Wekî destpêk bixwaze tiştekî bibêje kerim bik. دەستپێکێ ڕۆژباش ji werê û hemû hevalê me êgo me muşahede dikin anha. Bixwe çand esasê milleta yenî yani her milletek em wan cuda dikin bi çandê wan. Milletê Kurd xuyayî bi çandê xwe, Ermen jî xuyayî bi çandê xwe, Siryan, Aşûr yani her mukewwinek bi çandê xwe xuya dike. Çand esasê millet e, çand û ziman. Ji ber wê jî yani îro ve got em bêtir çanda gelê xwe ermen nas bikin bi cilû bergê wan me jî cilû bergê wan xwe kiriye cilekî pir xweş dike nameyên cûr be cûr jî dide em ê wê nas bikin tefasîlê wê hûrguliyê wê bêguman em nas dikin ku cilê we jî çi nîşan dide nîşanekî çawa kodiriya axaftina xwe de bêtir çanda ermen bide nîşandan taybet em bêjin çanda ermen çandekî dewlemend e belkî bi dehê sala nehate naskirin lê pêre pêre ev çanda hanê di nava 10 sal 14 salên şoreşê de hêdî hêdî hate naskirin. Heger diriya stran de be, diriya govend û dîlana de be û her wekî din. Wekî destpêk tiştekî bêje. Rojbaş ji were û ji hemû hevalê me êl gilmednarin. Em di vê çanda Ermenî de ne, em ehfadê îbadet têne, em feqafeta xwe Ermenî izhar dikin. Ey mehrecan çê dibe, ey munasebat em مشاركتي دكن جبو ام ثقافة خوي ارمني بيتر درخن تدي وقتا ايامي عبادتي ام قلكي وندابون جفي تشتي ام في ثقافتي اظهار دكن عن طريق الدبكات الرقصات الموسيقى والمسرح ام بهيفين انه ام ثقافتها خو بيتر وبيتر خيابكن بله يعني هاري بيتر وقت عني سر زمان دريا ديلان الخو ستران وموزيكا خو هون وی چند خو نشان دادن. چندکی دولمنده تایبت چی ام دکاره ویج با بینری خو بیجن یعنی چندکی هگر کنه دولمند بایا ایرو حقیس جوان لگل ما آماده ندبون و وی چند خو دریا ستران و گووند خو و ستران خو هر وها کار دستای گوچه دکن جمره نشان ندادن. اما بیچن جم گارو سترانه که گوداری بکن سترانه دست بکی از باور دکم مواله دگبیجی کی بزمان عربیه پشتر سترانه کی بزمان ارمنی. تبي بيجنا وصا ولويا بله عملي غداري بك كرمتك امان 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 يا حبيبي قالوا من بلادنا ارمينيا جينا يا سوريا جينا وجبنا معنا حب قلوبنا
قالوا من بلادنا أرمينيا جينا يا سوريا، جينا وجبنا معنا حب قلوبنا حبيبي من يريفان يريفان وطن الأوطان، سلام وحب وإخلاص لشعب روجافا يا حبيبي. Aşkı jampun kısfası Yazgarodo gıpındırey Aşkı jampun kısfası Yazgarodo gıpındırey Dalar boyu destesey Garotarney ah Dalar boyu destesey Garotarney Daranaktarak Cenan yaris, sirat yaris Cenan yaris, sirat yaris Sarinu dara gelek spas dikin dengê te her hebe spas ji bo hem dengibêjî hem strana ku te me re parvekir. Nosîna werin cim te ez wêj te jî nas bikim. Wek me got çanda ermen çandekî pir dewlemend e. Hûn jî nifşê nû ne yanî ehfadin yan jî dibêjin neviyê van kesayetê ku belkî diriya komkujiyê de jiyana xweş dest dan kêm zêde hejmarekî pir kêm ji vê komkujiya hanê ma hûn neviyê wan in îro ro diriya hunera xwe çanda xwe kar û xebatê xwe wê yeka hanê nîşan didin. Em hinekî dubarê yê şano de ji te bipirsin. Şanoya ya ermenan şanoyekî çawa ye çawa xwe perwerde dikin mesela diriya şanoya xwe herî bêtir hûn dixwazin çi nîşan bidin em wan nas bikin. Misalek heye ser şano dibêjin şano mirêka civakê ye yanî tu bixwazi tiştekî ti ser xwe ji milletir derxi tê yanî mesela seqafa xwe tiştên selbî îcabî çi hebe dikar diriya şano derxi yanî herî bêtir tu bixwazi tu tê derxi ew şano ye ji ber ku ew mirêk e ji civakê re û wek yanî milletê ermen rastî berê yanî şanoyê wan ser seqafa wan bû tiştê wanî îctimacî nîqat sewda hek hebana yanî ev in lê anha yanî cema hatî guhertin hinekî ji ber ku em herî zêde em ser êşa xwe derdixin şanoyê xwe yanî êşa gome tê didît çawa îbade bi serê me çêkirin ê ana ê nû çi êş li cem wan heye çi êşik şandin çawa zimanê xwe ji bîr kirin çawa çanda xwe ji bîr kirin û him jî çawa vedgerînin çawa yanî xurt bûne yanî îrada wan çêbûyî yanî piştî 110 sala vegerin zimanê xwe biellimin lûğa xwe biellimin em vî tiştê hangişî jî diriya şano derdixin. Belê şanoyê we wekî hijmar li ber destê we heye mesela ev çend şano çêbûye ededê wê mesela ez bêjim şanoyên hene behsa wek te got îbadê dike şanoyên hene behsa ji bîrkirina ziman kiriye şano heye behsa hêz û berxwedaniya jina ermen jî kiriye newsa wekî hijmar li ber destê we heye hijmara şanoyê ku we dane pêşkêş kirin. راستي شانوية قو ما قدم عندنا ما باش يعني كرنا جبرجو يعني هر سال استذكارا 24 نيساني ام تشكي مزن تشيدكن يعني ام شانوية كي مزن تشيدكن هم جي جبو جني ام كاردكن سر شانو يعني جنين ارمن تشاوابون دچه ايشي درباز بون ده هندريوي إبادة دچه معانات ديتن
وهمجي يعني وك ملتي روج آفاجي چه إيشن چه حياتاني اجتماعي جي أم دريا شانو دردخن وك أرمن. يعني البردستي مجي هجمارك كشانويك و بيشكش كرنا هي اميجي ودريا دوسيكي بچوك ده بدم بارفكرن ام بنرن كاهون چاخو پروردتكن بيگو ما پشتي گوم تماشا بكن ازي وشتا برسن چاخو پروردتكن هجمارا شانو گري و چندن لي وكي دس بكامري تماشا بكن باشي اميل و وگرن بينري مش خو ري و ريگزن ين پروردكرنا شانو دبكو جار بجار جداهي هبا لي ده همان دميدجي شانو برنگ کی خوش دماکو چیروکاوه کسی گو چه دیگه جوان کسی کو و ایشانه کشان دبه هر و شانوی هانه و بیره بازی خوش و نامه رسن و ورا نشاندان ام دریا و دوستی خوی بچوک ده لوی شانوی هانه تماشا دکن چند بشه شانو نه دریا دوستی که هاتیه کم کرن ام لی تماشا دکن پاشه دوباره الوفد گرن. بینری مش خو ام وگریان ام جرا خو جی هر و هر به میوان خوره بردوام دکن نوسین تدی مگوان بپرسن یعنی هجمارا شانوگری و چندن مثلا وکی دسپیک از بیجم شانوگرین ارمن گو بکار بن چیروکا گلی می ارمن نشان بدن نبو تنبو دناوا بگومان دناوا سال شورش ده هاتن آواکرن هاتن پرورده کرن و پیرا پیرا چون اما کی دسپیک هجمارا وان ناس بکن ما مستوی وش کوی درن ایگو و پرورده کن ام وان تفاصیل و هرگولیا ناس بکن راستي هجماري جو وك أعضائي مالا چاندي آرمن يعني زيدي بازدا هي اشتا جمتنا يعني مثلا اف اندام بسر
موسیقا یعنی کار دکه یعنی ام همه به هفر کار دکن اگر جبو شانو بخواستن همه کار بکن جبو دیلان عینه تشت جبو موسیقا یعنی ای دنگی خوش دسترین یعنی جمعتنه ام بیجن والله اف جروب دیلانه و شانو یعنی ام جهف جودانه کریه جبرگو کی چه دخوازه کاروی تشتی کار بکه یعنی و تدريباتي متين كرن يعني برنامج يعني مع مستمجي أرمنة شخو تدريباتي خود كن وبيتر بري فعاليات يعني ضغطة كن سر خو جارنا دوامي وان دمين حا إيفاري 4 5 6 يعني حاب شيف كار دكن مثلا بري نوروز يا عيدا جني ام شخو ام خود خن هندري ضغطة ام زيدا كار دكن يعني از باور دکم شاعر جی تجربه تا دملی شانو ده هیا تجربه خوشمر بنرخین و پیرا جی وکی ناونت مثلا جبونا شانو چکارو خباتی تکا راستی ام دمالا چاندا ارمنی دوگ لوسین گوت انه كستني اف ديلاني ري اف شانو ري وك انا از انداما چاندا ارمني از مد شانو آبي سوچاري نيساني دا مشاركة كر كرقصات از مشاركة كم ديلان ممكن موسيقى جي يعني از تقلك تشتاد مشاركة كم المالا چاندا ارمني الجمع قلك صعوبات المهنة ممكن صعوباتي تدريبي لأن انه زحمت ام مدربي ارمنيه اصل ام بينن الجمع مدربك ارمني هي مدربي مي موسيقى هي تعليم انه سر الاتي موسيقي هنا ممكن سر دنج ويعني قلك رقصات هن مقدمان ديو ام دا فعاليات قلكي دركتنا ام نافي خو دردخن وثقافه تاخوي ارمني بيتر وبيتر فريتكل بله دخلك ما يدر باسبوي دجي مثلا دماكو تبخوجي ببو ميفانا برنامج ديلانك رقصك تهبو دريا برنامج ده برنامج مشخواج بونا 24 نيسانه سالفگراكم كوجيا قليمي ارمن بو فيلمك جيتي ده هات نشاندان او فيلمي هاني يعني كرت بو نه قيسي برفره بو كرت بو لي اما بربازك خوش هات بو تشكرن مثلا تقوت ما مستوي بسبور يانجي ما مستوي جو بخو ارمن با او بكا وبرورده بكا نبو تاني ما مستيكا واليكاري جيبيكاتين وكيدن ديتن ما مستي مثلا ليش بيكاتي كيدن مثلا غير كرد بها غير عرب وديتن انا ممكن دا آخر فعالي الجمع تشيبو ما بيكاتيا كرد أم مشاركة كر أو جي أي فعالي أي مهرجان تشيد كبطاقات دعوة مرتين بس بحسن ما مستدكم ما مستهن بس بيكاتي دن برورده دنوا أي كرد بله هگرت بخواست که سروی مجاری زیده بکه ما مستین وکیدن مثلا آلیکاریه که چه وادی دجبو شانو بیتر پیش بکه راستي علي كرن تيكرين يعني جبرجو وقتي ام شانو يكي تشيتكن بري ام تقديم بكن جي ام الشاندي عرضكن مخرجين هن آراء خود بيجن ام جارنا دقهرن يعني ام جدورا خوشي دقرن و يعني ام تشتي راس دبينن ام داتينن يعني حرتم مساعدة تيكرن بله امل سرانه کی دیگو داری بکن باشه و دگرن جا بحثا بشه یگو بنده دکن گارو تجمر سرانه کی دی آماده کریه بزمان ارمنی امله گوداری بکن کرم بک Hayurtik vor gabrik tu kerum mi mornak meranush vaylezun yerketsek kemish khosetsek gedesek te vor kaneanush yerketsek kemish khosetsek gedesek te vor kaneanush benkichek paskımnak mishay Çek mornar mer mayreni lezun Ben kan ver misset zerkindalo Meraskëm ish partsër bahelov
Parcerek, mich parcer mengt menak Celul zvin kirar sirek Er surbadi vă parcer baheng Celul zvin kirar sirek Er surbadi vă parcer baheng Ayortik vor gabrik tu kerun Mi mornak mer hayot svat mutjun Vad metzek cerza Wagnerun Vorkinan arjenka hayerun Vad metzek cerza Wagnerun Vorkinan arjenka hayerun Ben kiçek başkımınak mişay Ben mornar mer mayren ilezun Ben kan verç mi sercer kidalom Meraskam is parcer bahelom Parcerek mis parcer mengt menak Celut zvin kirar sirek Mer surbadi vă parcer baheng Celut zvin kirar sirek Mer surbadi vă parcer baheng گەلێکی سپاس دکن دەنگێ تا هەر هەبە دەنگێکی خۆشە وەک دەبێژن دەنگێ ئۆپیرایینە دەنگێکی وسا تێناسکردن سپاس دکن شخوان vêj بۆ بینەری خۆبێژن jî garo ji ciwanên nûhatiye bi zimanê ermenî distirê bi zimanê kurdî distirê bi zimanê erebî jî distirê û berî niha jî di sala 2021 de 2021 The Voice Kids de tevlî bûye ew programekî erebî ye bêtir alîkariyê dide zarokan ji bo ku bikarbin diriya wî programê hanê de dengê xwe nîşan bidin ew bi xwe jî tevlî bûye spas dikin dubare serkeftinê her û her ji bona te dixwazin û bi hêviya ku di ciwan kesên ermen çawa aramê dîkiran ji kesayetê navdar bû di nava civaka Kurdî û ser asta bêjin kêm zêde ser asta cîhanî jî de ti jî ji wan kesayetê hanê be di wê hêviya hanê de em werincim te jî şoxê re zê bipirsim te dê me got dîlan jî heye beşê dîlan û govendê di nava mala çanda ermenî de heye em hinekî wê ji we jî nas bikin mesela çawa ye dîlan û govendê we çawan e bêtir çi nîşan dide perwerdeyê wê çawan em wê nas bikin أنا هر ديلانك ما نا إنه كديلانك جمالية هر ديلانك ما تعبيرك وهي رمزك وهي هر حركة أو بخوت تشكي معين دردخة وك الجمع رقص دبكايا رخوشتا هي في دبكاك عسكرية سر قوتها إرمن درمزينة الجمع رقصا صلاخ وهي بشتي قافكدن إنه أزي بيدا كمان رقصاك ممكن فردي وممكن جماعي يقدمينن الجمع رقصا كيليكيا هي أفشي رقصاك سر كيليكيا محتل إظهار دكا حركاتي دست أي حركاتي أو رمزينة إنه كحركات جمالية وكو اختا درقصا كيليكيا ممكن اختا دست بيشي ضرة إنه مبيريا وطني خوكرية إنه أم تخوازن ليفقرن قالك رقصات الجمع هنا وحر حركات جي رمزك وهي بله نها ایرو و سه رقصات سه گووند وجمر آماده کریه دوان هر سی گوت دنوان در خاندنی خوده گووند دست بیکی گو عملی تماشا بکن جبر کو بری هم دست برنامه خو بکن گووند خوشمره چه کرنه بری گو عملی تماشا بکن گووند وی دست بیکی آچیه ناوی وی چیه و چی رو که نشان ده رقصة أول صلاح خويا رقصات ممكن ولو مرحة حتى نغماي ولو خوشة أو أزي تاني بيدا كفن بشتي دبكات هنا أو شي سر مناطقي محتل أرمينيا درمسينا بله امین هاری تماشا بکن پاشه ودگرن بیناری ما وقت ما گوت گووند جی جمره هاتی آماده کرن گووند داوان جی شغیر تولید با شیندا تولید با هجماره که جوان کو ایرو الگلم آماده ندریا و گووند هانه نامه کی خوی جودا ده املی تماشا بکن دوباره لو ودگرن
بینەرێ مەش خوا ئەم مرۆڤە گریان لێنها ئەم دچن لە دۆستی خۆیان چیرۆکên زارۆکا تەماشە dikin ئەم بنەرژ بۆ vê heftiya hane jî ji zaroka re çi çîrok tê ye gotin paşê dubare we vedgirin. روجا بخير حمد دمي وبخير وخوشي بن تماشواني مي عزيز هيشا ودلال جارك دن ام هيفيدارن ام دمك خوش وبسود وفيدا بهفدور درباسكن ببرنامج دوسيا جيروك اما ايرو چيه هم بلكي يجي بالا خود ديني سوال بس جي بس بين دولتا بلز جبر برد بين و سامانی گلی کی هجا و دلاله پر فیده مروانتی جد که برکتا خودی دوان دیه بنگها آبوریا ولاتای سوال پس جروکا پس ایرو چی عمل سر بسکنن ولو خلج هفدو پرز دکن دبی چما صالح حیا صالح می یام بزن برخكيتيني مي يا بزنجي ددواتيني وبحزارة الجهاني بردبن ولو برن بزاينا يكي وددوا چما اف جانور آجالين جو حبكي يولو بخيرن حبكي يولو ترسيل سر من روانتي تشيتكن يانجي وك نمونيا كوشكان وك قران وك بلنغان وك كفتاران وك واويكان وك روفيا اوانا ديزاينا خود ششاتينين حفتاتينين دهاتينين حشتاتينين يعني هجمارك برزيدي لي چما او نابن كري و چما اوانا ولو برنابن سدماوي چيه ولو مروف تيد فكري چما ولو يعني هناك زانيار دبيجن هناك خودي تجربة دبيجن وجي بنجهك زانياري وعلميش دبيجنها دبيجن سوال بس آجال حيواني بفيده دبيجي او دماغو رو در آوا او دوي دميدي دو بلزو بز دوان كاتا دوان وقتا ده دكهذن خوده او جي ايجادواري بيولوجي ودواري فيزيكي دي ودواري وكيت بيجي ايكولوجيا جيانا حيوانا اف زانيار قلكي سرت سكنن دي بيدو ورد وقتا او اجال او حيوان راد زين وبيشتي وسري سبي زو دوان دمي هستيار دي شيار دبن دي دمك هستيار دي شفقة دي هستيار دبن شيار دبن و ذات كفن جيري ودت كفن وقت بيجي بري خوددن روجانه الجياني دبيجن دوان ساعتا دوان كاتا او بركتك هي خداي قمروب جعوان نابينه دورد او بركت لسروان اجالا وقت بيجي بلاد بي خيريت خنافوان ده بربونيت خنافوان ده و ام في سودي جوان دقرن يعني بواتي بمعنيه بسردمن علمينه بوقت بيجي بدليل بديكومنتن بلي ايدي چما دبيجن اف حيوان دن اف اجال دن دبي بشف بيد او لكولانا حشي في حضوري دكن عوت ودن جوان هندكن كوت هندكن عوت بالشف بيد او اجال او حيوان شيارن دجهين وي دما شفقي وي دما بركتي دورد ايجاد بيد سس دبن ود كيفن خوده اف جدات يانا بنا وان حيوانا وفان حيوان دنه اف خودجهين بركتها اسبها افانا خوشي محروم دكن بيقومان اوجي عبرتك خوديتي هي سبحانه وتعالى اوجي بوق فيدا فانا هبي وان دجهيني وان ساعتي خيري وبركتي وايروجي اثبات بويه جو كسن ايرو تجارب علمي باسبور زانياري دجياني دي قلك تجربه مهم وايه بقلكي بالكش
دوان ساعت شفقاده دست بید کن و دورده دیگشتی زانن زانیارن و دورده وقت بیجه برکتک خدایی هی خودیهین نور ام هیویدارن ام تفده ام کاربن ام زورازن و ام زو شیار بن جو ام جی خو بگین وان برکتا و وی خیره و نه ام شف بید شیار بن و ام حیانی روجی الخوده بن و ام تفیدش خورنکن گو فلک الوان گریا المجی نگره و تا جارك دن ام هفدو ببینن و بفیداک دن و بسودک دن تماشاوانو هم بمین خوشیده گلکی بخاطره و بینەری مەش خوا ئەم ji dosya xwe jî vegeriyan em jara xwe bi hev re berdewam dikin. Beriya ku em tiştekî birsin dubare gar û em stranekê bi dengê te guhdarî bikin heger derfet hebe kerem bikin. برا gelek spas dikin dengê te her hebe losîna werin cumwe ez wê ji te pirsim yanî me behsa şano kir me behsa milê hinekî govend jî kir em hinekî strana jî ji te nas bikin mesela di nava çanda ermenî de jî tiştekî cuda ye ku stran bi zimanê ermenî êdî li ser vê xaka hanê tê ye gotin di milê stran de pêşketinekî çawa tê de çêbûye mesela çawa xwe perwerde dikin hijmara kesê guneha di mala çandê de yê ku strana dibêjin hijmara wan çend in راستي ji aliyê mosîqa de hinek yanî em pir zehmetiya dibînin ji ber got yanî tu ziman vedigerîne yanî esas lazim tu ziman fêr bibe bişre tu yani tu strana yani tu bistrê ev çê dibe yanî hundirê merkezê him yanî strana hafiz dikin lehcê wê hafiz dikin çawa tê gotin bişre tedrîb ser alata dikin يعني هناك ام زحمتي دكشين جا عليه زمان جبركو يعني ملتي ما هناك ناف عربات خديبون هناك ناف كردات خديبون زماني خوان داكرن يعني زمان تيفا جراندن اشتجبوا له بله شو غير امر جموع يعني مل يك جوفندي وتماشكر سباس دك نجبوناوي جوفندا وينها ياكو امي بدن بار فكرن جوفندا ونافي وهيا ونافلي كريا وتشيروكا ويتشيا گۆڤەندا me ser qeweta ermena dibêje yanî ser qeweta xorta ê ermen ê di îbadê digihîçûn em van de bi kata pêda dikevin di mehrecanata di fealiyata de ji bo em qeweta xwe pêş hemû xelka bikin inû em ermen em hîn hene rûxmî ew îbada çêbû em bûn şûtat li ermen em dîsa hev
الهفتينن جبو ام ديسا ثقافة خوي درخن وك افدا بكامة كتشكو خورت مشاركة تيدكن وك مكو سر قوتا ارمن وصموداوان وهبوناوان. بله امری تماشا دکن و دوباره لو ودگرن بینری ما آماده یا کاملی تماشا بکن. بینری مش خو امجی و گریان شو غیر باور دکم دیلانا کیوی دیجی هیا دیلانا ویا کو پشتی آخفتنا تگو ام بدن بار وکرن او چیه نامه کی چاواده ده از ویناس بکم أو أف جوفن دامه إنه دليلي ورمزاي إنه بيري برنامج ولاتي مرة وك تضمني دبكيدة أم دبن فرق أم توزعن هريك آليكي جبو كأم ثقافتا خود ناف ملتي إيه أم قول بيشيوان دكن أو ديسا أو جي خورتو كتشك بيدات كيفن أو جي تفلي سر قوتي دده سر صمودا شعبا أرمني يعني أم قش دبكاتا قشادة أم حركاتي إيه صمودي وإيه قوتي تخيني جبوم هابونا أخوة إثبات بك. بله نهاد ريا ديلانو جوفندي ودا جنو خورت هنا هجمارة هري بيترياكو وصا خود ريا جوفندي دا نشان ده يا جني هري زيدا روي وي نشان ده آن يه خورت يعني مثلا دنجيه كي تشاود نابرا حردو ده هي دبيم جني وك رقصات هن خاصة بجني إنه سر إيشاخوة دردخب في ضمني في رقصة إيشاخوة سر نازك بونا خو دردخ يعني خورت ممكن رقصات وان تاني هنا بس نوك آجني يعني وك جن إيش بيترديش خورت. بله أمني تماشا دكن بشترا أم دچل دوسيا خو تماشا دكن بيناري ماش خو اف جوفندا هانجي آمادية أملي تماشا دكن باشي دوسيا ما يا قوتني بيشيا آمادية أملوجي تماشا دكن ولوفت گرن
گوتنین پیشیان مد دوسیا خود دو گوتنین پیشیان یه باف و کالان جواره آماده کریه. دار نینه کوبا او نهجان دیه. اف گوتن کل سرانسری ولاد بگوهرتن نیزی هفته زمان و گوتن. او بالی دکشینه لسر کیمانی المروف کود بیجه. دجیانا جواکی ده کس نینه کو کیماسی می نبن. یان هیچ مروف تنه کو نکتیه نافا پسکریکان دجیانا خوده. هاوین کراسی فقیره. ورزا هاوین ججار و هجاران را کراسه و پالپشتی آوان دکه. هر وها دوی ورزیده دبارا وان حیسان تره. نوه که ورزا زوستانی سار بباران و برفه. بینری مش خو ام جدوسی خوجی وگریان ام جار خو به هفره بردوام دکن لوسینم دوباره ورن جمعه ازی پرسم یعنی جبلی گووند و دیلان و سترانان و شانویان کاری وی دستاجی هیا مثلا جوان ارمن هگر بتمنی خوجی پیچکی باش به آنجی جوان به هر و هر دریا کار و خباط خدا و کار دستا و نشانه هانجده وکی کوام بجن هنک بر چاوی مجی هنه و هنک جیلی گلتنا وکی دست به کون چاوا چه دکن هر یک نامه یکی چاوا دده اما وکی دست به ناس بکن راستی کار دستا دولتها أرمينيا بر جرينجا يعني تشتكي مهمة ويعني رمزي ويهنا ووقت يعني مشهور الور بصوف تشيدكن بري بطاين زيف وزير تشيدكرن اللي في دعوة تطور تشيبو بصوف جي تشيدكن يعني نسيج دكن أنا هالجم مجي هي ناف چان دامده هنه لی هنه کی بعمر مزنه کاری نسیج دکن هین یعنی هنک هن هین چان دا ارمنی دبالاوان دیه هین زانن چان نسیج چیکن و وی کاری دکن یعنی بله تشتی گل برچاوی مثلا اف تشتی هانه چماتین چکرن هن مثلا بیشن وقت اف تشتی گل مدانین سر ماسه خوشش بو خوش شکرن عملیه مثلا اف تابلو او هنار جي هي وتشتري بردستي تا يك بيك تجمر بنرخينا راستي اف تشتين سر طاولي وقو خيادك بموريكا تشيكرنا يعني نسيج كرنا بموريكا فانا تشيدكن جبو سر طاولة هناك جي جهازي بوكا تشيدكن وقتي مثلا كتشكا خوددن اف دايكاي شير حاضر دكه يعني مثلا بشكير تشت مشتولو جوان رد ترصين بطاي ملون تشتنولو يعني اشتر موزي ارمنيجي هنا وك هنار تشتكي اساسي جم مكوني ارمن ورمزك هنار وك ام ارمن وك لبي هناري حمو كومبونه دوي هناري يعني وقت بوكو زافه وقت تزوجن هناري اللي برنجي خود شكينن دبيجي اف لبي جود كيفن وهجماري زاروكي مبن يعني اوقاس حزدكن جو يعني قربن وك هناري يعني افجي تمثالك الارتساخ ارتساخ انا هند دستي مديه اف تمثال لارتساخ ستيباناغيرت بابيك وماميك اف وك كالكو بيرك تشاوا حمايتها مالي دكن وك خيرها مالي دبيجه اف جي لارتساخ يعني وك حمايتها في منطقه دكن ويعني وامان دكن بله تشتي دي لكلكه تجي هنا مونجي ناس بكن تشتي دي اف جي نسيجه وقام تبينن بآلة أرمنية صور وشين وبرتقالي أفانا إيه سر طاولانة يعني بله اف جي إيه سر طاولانة اف جي بنسيج تشيكرنا برخوشكن
اف جي كمه بقالا ارمني او جي تشيكرنا بله اف جي على ارمني تمام افانا جي اي سر طاولانه دانتيل تشيكرنا هم كارن دينن سر طاوله وهم جي كارن بحلقينن يعني ولو تشتكي تراسي خوشك يعني تمام اف جي بشكيرن بتي بي ارمني تشيكرنا ها اف تي بي ارمنينا السر تشيكرنا و اف جي تمثال الارتسخ بله يعني دما كو تشتي وصات شي دبا مثلا ام بيجن نها هجركو جار نايك بحثا ديروكا خودكا دبيجا مثلا بيريا زايني بنزاب چند حزاري سالا ايرورو ورقيك الدستي مدية مثلا نشانا مددا وكي نتو يانجي زماني مددا هيا مروف دكاره بيجا اف تشتيها تشتي كاري دستا نخشاندنا لسر كفرو ديواران تشيكرنا وان هر چاندا انسانا دباريزا مثلا تشقيسا تشتي ببا للدنياي تشقيسا كوم كوجيجي تشي ببا لدماكو وصا تشتكي بتشوك هبا نشانا نتوكي ددا او نتوي هاني بيتي نافدار كرن و بيتي ناس كرن اف تشتيها تشقيسي باراستنا نتوان دكا جو نتني ايرو مروف حساب خوا و 6000 و 6000 ديجي دكا راستي بر يعني افتشت مهمة يعني وك أنا أسرى أرمنة الولاتي التركي بر خياية أرمينيا غربي أم دبيجن ولاتي إيجو أرمن شيهاتن هجراندن جبرجو تيبي وان لسر ديوارا هبون كنيسي وان هبون تشقيس خوستن وان ضابكن وبمسحين اللي هناك تشت حيانها هنا بله يعني حيانها خيانة تشتيوان تيبيوان تشتيواني دستا عمارة دولتها ترك بخوا كاريواني عماري أرمندكن يعني كاريوان برخياية بله راستا خوشك بيونو الزوقة قليمي أرمنجي دي تشتاده هيا يعني مثلا تشتكو تجمرة نشاندا تشتكي خوشكة بدستا هاتية تشكرن نوكي قود بيجن صناعية بآموران هاتية تشكرن بدستا وبحسكرن هاتية تشكرن ام دارن جم شو غير قوفندا وي يا تشارمينجي ناس بكن تشيروكا وي تشياج بوكو ام بتشلي تماشي بكن أو وقت ما جو قالك شن المي أرمند إبادات شون فرقصات المهنة وقت ما قابادش قلت إنه سر هبونا جني تشتغل سر إيشاخوة يعني بحر حركة كيش رقصي إيشاخوة بيردردخة ممكن رقصات هن ناس كمونا أخوتي دردخة فدفي رقصة هانده أف جنا أرمن إيشاخوة دفي رقصي دردخة بله بريا ام بتشن لي تماشا بكن ازي برسك اشتبكم لوسين مثلا جلو برجي ارمنجي جودايا مثلا هام يه جناد بينن ليد جوفندا ده مثلا جلو برجي يميرجي هات اخو يعني كرن مثلا جلي جو من لخوا كريا تشني شانه ده يه شو غير يه هفالا ميدن تشني شانه ده راستي جلي أرمني برن واختلاف دبن يعني حر منطقة كتيدة لقوري وي منطقي لخوة كرن وقو امزانن يعني دولتها أرمينيا بلندة تشكيوي يعني نوك ملتي مني يعني تشكيوي اختلاف دبه يعني ومنطقة منطقة اختلافاوي هي مثلا اي جبلي اي نزيكي بحري جلي وان اختلاف دبه واف بلكي للسركم يعني لازم بعدد به اشتا يعني واف زغرفجي يعني حر تشتك معناوي هي حر تشتك معنا هي بله تشتكي خوشك جي نشان دنا يعني دما يك بجلو برج خوا غوني شام بدا ويجبونا وي برجو دابا كان بيتشن جوفندا وتماشا بكن باشي دوباره لو فكرن بنري مش خوا جوفنت يا ماده كان لي تماشا بكن
بینەرێ مەش خۆ ئەم ڤەگەریان گار و سرانێکی دیژمەر ئامادە کردیە سترانە ویژی bi zimanê soranî ye em lê guhdarî bikin kerem bikin. عاشق بابا بتوينه ظلماني خموجانا رقوا ماني بهوارم رقام دركوم بيابان عاشق بابا بتوينه ظلماني خموجانا رقوا ماني بنوارم رقام دركوم بيابان gelekî spas dikin ji bo ku strana te me re parvekir dengê te dubare jî her hebe. Niham diçin li dosya xwe çand temaşe dikin. Bînerê me ji xwe dosya me çand jî dosyekî girêdayî gelê me ermene lê ji aliyê mosîqarekî pir navdar di nava gelê me ermen de hatiye binavkirin herwa hatiye çêkirin ew bi xwe jî bi navê Sayad Nova ye. Ev yek amade kiriye diriya wê de bi rengekî folklorî çandî pir xweş hatiye amadekirin. Em lê temaşe dikin paşê dubare axaftina dawiya mêvanê xwe bi hev re guhdarî dikin.
بینەری me em ji dosya xwe jî vegeriyan mêvanê me jî axaftina xwe dawî ew ê me re parve bikin. Em destpêkê ji te dest pê dikin losîn bixwaze herî dawî tiştekî bêje bang yan name yan spasiyek te hebe jî kerem bikin. ساعتها وخش ام وسباس دكن ام قناتي سباس دكن جو يعني دخوازن چاندا ارمن اللي درخن يعني بيش حمو ملتاكن و ام دبيجن ام هنا ام بمينن ان شاء الله ام نزيد بنجي بەێ ئەم جت بێ هێویدەنە شۆغێر بخوازە هەری داوی تشتێکی ببێژە کەرم بک. ساعتا وخوش بر بكيفن انه ما اف ما مشاركة بفي برنامج يركر جبو ام ثقافة خوي ارمني بيتر درخن. بەێ gelekî spas dikin ji we peşdariya we spas dikin garo serdengê te û spasiya te jî dikim ku îro we govendekî pir xweş bi me re parvekiye dubare dibêjin gelekî spas hûn her hebin spas dikin gelekî spas. Bînerê me spasiya we dikin ku xwe jî heta vê keliya hanê li me temaşe kir spasiya her kesayetekî ku îro kar û xebatê xwe govenda xwe dîlana xwe bi me re daye parvekirin ji bana we dibêjin hûn her şad û bextewar bin.